vojaki nazaj na zavarovanje oziroma na svoje naloge priprava R7. Poročnik Umak bo še enkrat naredil brief, poročilo izvidence, se pravi komandanti pridemo, ok. Tukaj zavijete levo po klancu na zgor, na levi strani imate kapelico, prijete do kontrolne točke 2, zavijete levo in se dvigujete po klancu do sedla, ki ga vidite za vašim hrbtom. Sosednje enote, levo od nas, oziroma proti jugu, 2 madžarska atlas lančarja, Patriot, severno od nas, Charlie, Alfa, Bravo, posebna pozornost na radar Charlie Squadrona, ki bo za našim hrbtom čas.